Ia, whatalo whātu lau e fionga taito, e whatalo whātu fo le paia malu o Samoa lo whafonga mai, po whea lava o e whafonga mai ai, whaftai le tua vi ia tātou tamai langi, o na ola na pule whai soi fuama le alofa o toi tai mai e fo i tātou o mawhai e on tātou fisotai, e mo i lava e tau te le fisotai whale tangata, ai whaftai le tua nei fo i whamanuianga, I le radio Samoa o mawhai ai o na tātou a wheloa e mawhitu whai I lunga o le leitio. Ia whawhetai le tama o langi awa o lo te lau fo nisi atunu o tātou whalongo fo ini mea ele o manuia ai mai se anai tangata matutua ma whanau. Ia ai whawhetai le nei apanoa. Ona wa vavi fo le tātou taimi o le tāpo kala me vai esu nei. E fia talanoa ina se mata opo e se le afoi le tā ua. I tātou me tau lotu. O le nei wa o loa, wa iai I ni whaiwhi au, o maua lunga lava o tātou I tō whinga ma, wa lewa fo I tau tua mea le ngā luenga le tua. O le nei wa foi. Wa ave iai ia whatonunga a le tax department ale maloni I sila. O mea o tātou o mea lofa. I te tonu o lotu. Ia le whai mai ni usila ele o mena ele o tā o ni mea lofa. E te tongi lava le taxi me I te tonu o ti uti o whaiwhi au te tonu e kale sia ma lotu. O le mela na le fie tal no ai. O na ese le afu le tā o nei mata upu a whai o le o te tinau. Le ai e afu e whaasao ese ia mea tau totongi po stipend. Mea alofa. Ia e lafo mo whaiwhi au I lato ngā luenga. Ai le tato le culture po tato wanga nu Samoa. Ai se me tupu fo I le whaiwhi au po se a foi. Po se me foi po se a foi aso whanau. Po se me foi wo whape o se Paiponga. Ma me whape na. Whai mea lofa. Wa whai le mea lofa. O mea lofa lana. Lela o e whina wailo tangata. Whai mai le tax department New Zealand. De ai, e ala na ave mea lofa na ona o le tofi whaise au o le tangata lea. Ai le ai o whai atu wha mole o le mato wanganu. Ia tailo e tūlau lava ai e I lo whatonu le I mea le o te talno atu ai whaasa o mai wha mole wa a tato u lima whaatasi. Mania lava. E a foi e manuia nei mea uma I lo wa lava I lo talu na wola mai I Samoa I le e whakasa I lo taiti ele iai ni a mea whape e tutongi ni taxa whaipe au ai le whape la o lai tau te Samoa le New Zealand e iai le aia New Zealand e tutongi ai ia stipend o le tauna o tutongi fo ia whaipe au e ave le ipu fo le au ia tupe na ave le tutonu ia pe ia masisi awala wawa ese fo ia whainga o e kale siene iaso a waso na tailo e taita ia Samoa o le tele lava o mena e ave whaipe au e ta o le mea lofa pe fo la o le mea na walai o na se tai ia whaife au mai kalesia. Ia e o foi lo wau tangata le ala o te whinau lava I le tax department. E wha mole e tilo e ese le tutongi al whaife au. Ai ese mea wha e wha tawa ina le tato wanga nu wha Samoa. E tau foi la o le mea lofa le mele na. Pe ia ai whai atu e tasila mato upo e wha ngai o le mea lofa. Ia al fale velave fo ila o tato mena ave whaife au fo I Samoa mea lofa lava a o New Zealand e ese le mea ta o le stipend o stipend o le totongi le na o le upu palangi na e ta wai I totongi o whaife au o tongi la o whaife au ia o te leilo e nisi e ka le sia o mena te loe la aso e ao I pu fo I e a mai ia na tūla ia o le tato
donation na avela o le tupe na avela ia faitau le failau tusi ia ona avele ia tutonu na avela ia o se tusi il faitau ai tu salava la pe avel failau tusi il faitau e tau lava na tusi lalo ia le tupe lai ave wa le tupe na tu sanga o le tutongi po le stipend il faitau wa ele ta wo se wait ile upu palangi ta o le stipend ile palangi au le mela leo te fai tuai o tato fai se au wa matua ma na masani o ye nisi wa fa le tonu te mine ona le tutongi ona o me nei man tuta to fa Samoa na o se fai au wa fo matua fa alo ye le kalesia ia fa pe fo ia tato Samoa tangata wa matua ia wa fa mutanga wenga wa fa ma vai wa matutua fai lo fa ma vaenga ia wa tato Samoa pe foi na isa no na foi fai me to e kalesia a le vai eso pe mai a le mele o fa ma vaenga ele fa pe na fai ya le o ni fa fitai fo ele i upu e fai le fai te au la ka apelo ia tato sau ninga ma ma vaenga fai le fa Samoa fai pe tu fa inga ia ia tupe ave foi e fa pe le mea lo fai au le o la o fa ma vai o malolo pe malolo ia le tato foi la fai au malolo ia taito fa sa o pe o le o te loa e a mai foi le mea lo fa le fai au malolo ile kalesia moni la me fa pea ia fa mole ona o le tate lo tu lava le lo tu palangi ele ai ni me fa pea ai o le o te loa o le tato fa Samoa tato bola mai ai i Samoa ele ngata i se te tusi ni te tusi e avatu le kalesia ile fai au la fa malolo ai mai foi le malo fale a inga o le fai au ia e mai le te tusi moni le tonga oni fai fa lo longa fai fa lo longa o la utala lana na fai le tax department ai fai mai le tax department New Zealand le ai e tawana e tilo o le lo ia o le a foi o me na ala na avatu ona o le tangata la fa ma vai o le fai au au fai tu fa mole e se lava ia mea ia le fa Samoa le o te tautala tuai e se le tax loa le tu si lalo o te mala mai fo i nei tau sanga i tolu ono o te painga luenga pa pene ia ala e fina mai o le ala le o le tapol kalame taito fa mole i fa funga mai e kalesia le ngata i fa fenga o tangata fo i o e kalesia mai se lavala to ua tofi tofi te utupe po tofi fo i e failau tusi ia po komiti fa vai tono e kalesia fa mole pe lava o nei le taimi e te tawana tato lima fatasi ma sa o nei mea awa ale fai vole ma faina tato ia ni tato mea lofa fale anga nugu na tato vola mai ai la le mea la ave ese ai tato ia tato lofa pea ai malesi mea ale fa sauina ia tailo ia lava se taimi wa tangata le tutongi ia la to tax i te lava wa falpui pe bankrupt se fai au wa fai au matua wa malolo ia e tau valea i fo ia ele ngata e tau valea ai na fai au ai tau valea ai tato le tato wanga nu fa Samoa pe a tato le tinau e fa sa o me o tele o fai atu o sa o au te fai atu o le iai feseta inga i me fa pene e te tauna fa malmalama e tato le malo New Zealand e tau fo lai le malo New Zealand malmalama mai e tato e po le a tonu lava le ala e fai mai ai lato e le ai a mai ni meo ni fa mavaenga po se aso fa na o se fai au e le ai o le te e ala na au mai on o le fai au
Ai le o te whai atu whamole Elena o le whai whiauna o whai e nei mea. Moni lava. Te ola mai lava o ba e whai ia me whapea i le mātou anga nuu. Ai le ngata la i tupe nai tau tsau no mai ai. E o foi i me tau mafa, ia ma i e tonga ma me whape nei. O mea lofa umana tātou i le tātou wanga no wā. Mariela, alu i e moni. o fisili. E fia la le texo le i e tonga pe. Ngara. Ai pauna alo fisili e le kalia mai e pala. Ma gaia kele. Lola vauri. Ai a whai lau tō whina mai. E o foi la i mea ai tu lou lava. O le e tau foi la na texa. Texa ua mea o pua. Ia mau fai la i ai whamul. E o le whai te au. E a foi. E mai foi mea ia. O le a foi. E a vatu i le mea lofa. Ai a mai foi mea lofa. Ale a inga wai le wha pena o le whai te au. La iai. Ei a inga le whai te au. Mar pai tua. E fai whaatasi ia se wha mawaenga ma ia le nā la na o whai ai o tele o whai atu o tele o whato nua o malo o whaalo alo o tele o whato nua le whainga o taxa New Zealand ai wha mole o mātou na o mai ma le mātou loa o le tulafono mo tangata malava ia whātāwaina tangata ma lato cultures fo ia Mariela. o tele o whai atu la o sao mātou wai tatau na whasao o na tusi lo le ila lo le tulafono sao a New Zealand po le ale me ta o le a foi o le mea lofa o the gift that can be taxable ma le gift le tatau ona a wā le upapalangi ala tō le gift ia le mea lofa au tātou ia e ta ulava ia a ave fo ilava ia tupele fa pe o tutongi o fai ia e ta ulava fo o le mea lofa ai e moni la o tala Samoa le ai ave fo ila mani me fa mavaenga po moni lava na o fai au ia o le mea lofa ia o le malisi me te le lava lana o lo fai atu ai fina mai waleta te mo fai fasao a fai el tangata le te tu wai te mo fai fasao mene ai ale sauna fai e matua ia lu mai ia matelo fai te au o le isi foi la me te pole ai ia wai that fia le lotu ai a fai nai tatu lotu ai uma o fa pe alo o te ivo ol te lo tangata isi e kalesia fo via e se alfengo la to lotu si ilima ilua ma ese matato lotu la mosa lotu metisi men tato vola mai ia lotu palangi ia fai ia ola ale to yenta to lotu ai mantu o lotu le telefoia ina mawai tato whanau whanau New Zealand lato sila fio me wha Samoa ma me whatawaina ai whatawaina foi le whasao nei mea i sunga whawhiangainga ia awane i ai leo mai i whailinga luenga tu lau lava le hava mal whaalo tatau sao lava i mene i tutupu ia awane i o mai ma whapea o mea umalava i o tutongi po tupe ia avatu e ta o le stipend e le tutongi tax lana o le lato ngā luenga o le calling awa tele na o isi whai pe au tati whai atu e whamai te o la sunga loia e te ilo o le calling le masi whai whamolmole o le calling fo ilo ia tatawana tato iloa ele o le upu le ta uai a ia tato malama a tato ia sila tia fo ia pate au o le lato tiu te poi o le tutongi se tax i lato tupe ia maua e ta o le stipend po le tutongi wages ia o na peso soani la ia whaingo pale mai whaingo a wala ma mea umalava ia e tau te maua whaatasi le nei e tu no tax so o le equality on tax e te tau na whai a le mele o te tau tala tuai foi ia i loa e le malo e iai lava le tatu wanga nuu le ta o le malo fa i mea ia pe ona o ta woi wha mawhaenga whai te au malo lo ia mani me e iai a spanau
po ni fai poi ponga fo ia ni fa na wol fai fe au ia ole me alo fai ave e abatu fo mal me alo fai fe au ole si me le fa le tono ia me to fai fe au ia o te tal no atwai man tu fo el telo fal tu tato fai fe au ele fai nga duenga moni lama awa tele fal tu la to Tuesday o fai o Sunday school faile ia fala pu tonga tinam ma fala pu mai fa pe o le tele an o le ai ai tato e kalesia New Zealand na fai me fa pena pe o aso ia sai to luo fai pe awa ate morning fama ia a le mela le ia o fai atu okay a fai la fai o tiutena o le to luo fai fe au in New Zealand o le fai ngao o a foi o tamaiti o a nga sa ia fa pe foi ona fai ia me motina ma me fa pena o le vaenga lana o le ngaluenga le fai fe au a wa le tena o le fai fe au e te tau foi la a fai ye se tax ale e fai tutongi le tax ale a foi fai fe au e te tau na ye se vaenga o le tax e ave ese mo nga wenga e fai el tina o fai fe au awa o le to lu o fai fe au awa o telo palangi e fo le mato fai fe au o le afo o le fale tua o le doctor i fale mai ia o la e fai nga wenga le tine ai e se ale nga wenga le fai fe au a tato tina e le fai nga wenga no fo fai nga wenga o la to fale tua ole telela ole ona ele bo va ve folta por kalam elena ni me ofese ai le moni lama ia le tax department in New Zealand ole fo ofese tai tato e fa se felan tato solvina ma mo se fo nei me ia fa sao ia awane ia fa ina tato e kalesia ia paula ta ita fautuanga o le tiute fo io tato e kalesia ia tal noa ina nei mata upu ia pe o le ana tato o maila ia o lima fatasi ai o e tala noa ma le malo New Zealand o tele fefe te tala noa i le malo New Zealand ma le pale mi ai le io o i le afu i le palota i fa i ungo tau sang ia fa sao nei mea ona fa sao la io tu singa o Tulafono ne ia awa nei tau valea e fuatato Samoa awa tau valea ia ngalue ia me tutonu o lotu ai mai se lava tato wanga nu i uma e foi fa pe i o tangata Samoa e le un tangata e fa moe ina ona o lato mea ia o le ai fai la te lua se ma wa o ngang wana ispalangi e fai ni ispalangi e fai ia e pa wa o e o mai foi ia le la volota ita ona sai ia sauro ia talo ma lolo ia so ani mai ia pole ala o fai tuanga na o sili ona taua awa o nei o la faina ia tato anga no a faina me te tauna fai ainga mai o a faina fo ia fai fe au ai te tau fo i mai e tiu fai fe au fo i lato ia te tusi umai lalo ia mea awa o le nei ele o fetau i mani Tulafono ele o malama New Zealand o le fo i confused pe ele o malama ia tele o tatu tangata elena New Zealand e tukua ia o le pauna o le tate mafofau o le a ese tau i e kalesia ia e fai wa te lo atonu eni en kalesia ele talia ina ni me alofa po ni me fa pena ia ele o iaila ele tato kautea fu ni me fa pena ele tato wanga nu ia po lalo fina ngalo taito o le tau le mena ele lo tanganga awal tua ia na le tax department in New Zealand awal tiute fo yo tato o le fa sa o mene ma fa malama wili le malo New Zealand ia le mea la yona tato fa ia tu ele o mene ele oni income po le stipend o mea ia e maua o pe afai oni mea lo fa ile fa o ile afu i se fa ma vaenga mas fai fe auto ina ia fa pe fo i po se afo se me alo fa i sona so fa na a le fa mai New Zealand
ele ai o mea umana e ala na au mai il tangata lea ono o ia o le whaiwhi au e te taulana tax a o leo te taritonu e se New Zealand melna a o tātou le tiu te tawana ta o New Zealand ia le mea alai ona o whai atu e se ai mana ia le tātou lima whātasi ma tau whai nei mea ia awale le leima le whaalu lumo tātou e kālesia ia malo whaftaitele lava o rita banta ko fier po kalame ua taritonu ele o por silfia po ia le pengarong pa ia tu lo po ia ngana po i pa lo ia le wa sa no tolonga umalama o le tele o tato pe fe o le pe ia la ko tax e pa wa le mele to e ne sermano ia wa po lai fi na wa tato o le mea lofa a la tala New Zealand fa mai so se mea in moro sa ia mea o tupe e kawanga tax o se me in moro ai le wa ia tupe e tax ia so se mea nga ne pi na wa e fa te tele lava o na te pi na mo le rice for le a mana ia tu pan se le foi tu lo foi fa pong mai foi la pong pa ia le tu ia o la po o lamba po la to si fi tu nga uma ia mai se le tani tu e foi le tau foi mai po New Zealand la to le tax department ia tu langa o lo tu mtanga mai lamba e la to foi ia tu langa o le mea si le fi lo New Zealand me o involve ai me tau tupi e anga ilo ia fe mai e kaunga taxi lea vai lea te male pe ona e sau noi foi ai matango fiera mingo program e to e fanu mai ia tanto uma ia me so tanto uma foi ia tu langa lo ia me so la pengalong pa ia le tu e moni e fai pa no longa in bonza me tau tupe e wo fiu tanto e fai to tanto me ano pa le se me la pe o me ano pa a mai a batu pe ona e sau noa o le foi fa lo atu ia le e kalesia ia ele vai po no foi a inga lua la to pe o foi fa ma vanga mo la to ma to fa le nga yo tu langa na ia na o mana ia le wa mai foi to fa mai ia tato mata la pe ma tato pa ai pe tato te fi na wa ia le rights foi le ele pa pe la tato no fai pe ona e fa ma si mai ia va to fa ma ma fa tai fo mata la ia me foi lo tu la mai lulu e li fa malo fa tai ma ne ta ko nei fiapi ya mai se le po na fa ponga mo e po e pen po Samoa so se atunu le la mai fi ngau me in ball sai me ka tupe ya ta to le mata la uma awani ia fa ina ta to I lungo Tulafono o mele o le tuli mai mata ngo fi au ne I a fa ina ta to ya ta to saba bandi ai lungo laina ma ta to fi nau lungo laina longo vi le ya la se me por ta to ya batul pa malo ma pa tai do wa ya li fa tai le pale mai po ne fiafi te le lava tu ngi o ya ya tu langa ne fiafi pontang ya fa ba no lo tami o lo mana tu ma calling se le ta to tunu ya le fa no ma lo tami ne fiafi fa ne le lua au nanga fo le malo le tunu tau tu ma te belai leva yaso ya mo lo ma losi ha tu pelo tu mai le tua ya mo lo tum talo le ma po fo le ya me se anga ma po ele li ta to te au ona fa ya mo no bi inga mo le atu so fo mo le malo ta to tunu le penga no pa ia le tua la na ya lo fa na nava yaso tau tu le radio Samoa la ta to ta pai I lungo pe ngal e tai mi lava le nei le tu lai lima ya pe atu side pe ngalo lo ta to tua ya mat so no muli ta tau ma mai ma ngang pa lo do wa ere Faftai lo wa fionga taito lo so ani mai foi e ma tua te le lava le so ani ta por kalame I lo sa no anga foi ai faftai le tua wata tu ma wa lava ia tūlanga I nei whamanuanga I tū mai ai tato tu le li tato fa moi le nei mta upu e leo se mta upu whaingo fie ai awata te popole ai e mawhai o mea uma e mawhai le soani il tato te maa o langi ia le vai e sonei ia alofa le li e pui uma I tato lon toto paia po fia lava tato iei sunga whawhia ngainga mwhalitua maainga whapea foi ia tato le tio I la wafionga taito I whapea foi la wa I ona tato le tio ia masima wa foi a inga ma tato watunu ato I New Zealand ia whapea foi Samoa ia tato
toe whailoa i tatalo le li i a fua mai pēr tato malosi i a tato toe whailoa i le pai a spau au teiminei i a wha soifoina lof te lea tula vataito i a wha pēr pa i a malo Samoa i a wha soifoina. Tai lava lolo e li i wha soifua i alo fatu. Alo fatu i a wha soifua ia.